Apa Andri artinya Andri? Merica ketumbar jahe kalau kamu oleskan di belakang kamu pedas gatal garut sampai ini. Nah, percaya nggak? Baik, untuk kali ini satu buah lagu untuk Anda semuanya. Lagu India. Satu buah lagu. Selamat Marangkalina. Lagu ini dipakai kalau kita lagi bertengkar sama suami istri kita. Ya. Nah, seperti ini nih. Ini contohnya, contoh. Ya, yang mau ikutin silakan, yang tidak mau ikutin nggak apa-apa. Musik. Aku adik nori boleh kote aku. Ada yang nyaut ibunya kok lagunya begitu. Iya kan itu suaminya bilang kalau kamu nggak suka ya udah adek noto kan saya tinggalkan aja nak kote aku kan. Nah banyak lagu India kok yang bisa diselesaikan kalau kita mau odok apa. Kalau kita lagi suka sama janda terus diambil oleh orang kayak gini nih. Na 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 na. Ang kasih janda na lasi tawe. Ya Allah, dia sendiri yang jadi ketawa lah. Andri, kenapa Andri? Tidak. Aduh, kalau kita ngelawat seperti ini berarti penonton terasa terhibur ya dengan apa yang saya persembahkan. Oke, lagu kali ini satu lagu India untuk Anda. Lagu ini menceritakan tentang seorang kekasih yang jauh di sana. Bukan di Tenggarong. Tahu kok di mana tempatnya. Iya. Iya, selamat mendengarkan. ये प्यार तुमसे करता है मेरा नबी कितना पागल है ये प्यार तुमसे करता है पर सामने जब तुम आते हो पर सामने जब
कुछ भी कहने से दिल बनाए। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तू तुमसे करता है। कितना इसको मिलाते हो ना, कुछ ना समझते तू रतिया मिलता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तू तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तू तुमसे करता है। मेरे सामने जब तुम आते हो, मेरे सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तू तुमसे करता